وەکناریتێکا ساڵانە لە ئینیا داویا مەها ڕەمەزانە پیرۆز ڕۆژا قودسێ چەند وڵاتێن عەرەبی تێتە سازدان و ئەvê ساڵê li dîv fetwaya Ayetullah Elî Xameneî û daxwaziya Komara İslamiya Îranê hêz û grûpên heşdên şeعبî li Iraqê rêpîvaneka Supayê li Şeqamên Bexda sazdan. التجمع المليوني کۆمبوونا بە مەلیۆنا کولهەمی جیهاندا تێتە سازدان نەها سنوورێ کاتی و جihî şikand û herwesa şikûmendiya taîfî jî şikand. Ev fetwaya ku dehan salaya hatiye ragihandin dê her berdewam bît heta Quds bi hîviya Xwedê bête rizgarkirin. وەک بانگەوازیە ئیمام خامەنایی خودێ پایاوی بلند بکە داخازا ویا سەرکەفتنا بسەر دەسەڵاتانە و وەک hûn dibînin ku ev grûpên berrevaniya îslamî ew qelganên polayî ne bû vî welatê mezin. هذه الحشود الملايين ev cemawarên bi milyoneha kes bi hemû grûpa ve derkeftên hawariya yekrêzî û yekpeyviyê dikin. Roja Qudsê ya cîhanê bi piştevaniya Xwedê mezin. Hêzên hejda şeعبî ji grûpên cuda cuda wek Esayî Ehlil Heq û Hizbullah û Cundullah û Nuceba û dehan grûpên dî pêk hatibûn li vê rêpîvanê viyan nama azayetiya xwe bû welata İsraîlê bilind bikin. إن يوم القدس وهو يوم عالمي. روجا قدسي روجك جيهانية روجا إسلامية وبيامك بو أمريكا وإمبرياليتي جو وين حقي بشكي وحقي بسركبه. پەیاما me بۆ ئەمریکا ئەوە دەمێ پشتیوانیە ئەمپریالیتی دەگرێت ئەو نەشن وان جەماوەران ڕاوەستینن ئەف جەماوەرین مسلمان و ئیماندار ji ber ku ewên dê Qudsê rizgarken û bi amêza welatên Filistîniyan zevirîneve. فتوای خامنه‌ای شقام عراقی لواند ولدور داخازیان ایرانی همی گروپ و هیزن حشدن شعبی نمایش آزادیت خود کن داکو بو همی جهان دیار بکن کو او تاکه هیزن چلانک نشتن برهنگاریان راوستیتن صالح بامری دنگی امریکا بغداد